사이에 신부님이 정말 공로를 시고 우리 많이 그렇게 아담자는 끝나가야 강의가 신부님이 거기서 우선 미디어들이 리더들을 배상하에 제가 신앙을 가르치려고 신청이냐 그래서 저희가 좀 전에 그방을 그래서 이참에 양이 와인을 lalu dan misalnya aku chance ke dalam sana ni, lalu banyak baik yang saya dekati ada atas sana baik berperlu. 지금 말해. 이놈아 잘하는 Are you very suddenly? First time you really chance to kapatala. Tapi ini adalah iman yang baik yang selesai. Ini siapa? Lalu ini apa orang beliau sampai keketumani lumila sampai apa? Melalui panen kerang, panen kerang, negara sini dengan melalui panen atau kerang. Mereka yang sisa
근데 이 약화를 이렇게 선생님이 무릎이 아웃이 시작되고 약화를
bring part and you can be actually administrator Samia yes Inter Pastor Salam Baptist Church here she provide a name okay now from
لا نسي سيني كسر ونيني كسر نسي كسر